Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Hadaratul mukarramin setajana para masyayikh, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para muallimil Quran, para guru-guru agung, guru-guru ngaji, wabil khusus sebetet kaula amuljaakin sahibul bait wa sahibul hajah Bapak Kevin alias Bapak Yunus beserta sateja keluarga besar Epon, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa Gebang beserta sateja perangkat-perangkata, sahabat-sahabat Jamiatul Hadarah Al-Muqtasidah, dan sateja para hadirin ajunan beletaretan beletatangke kaum muslimin maupun ajunan ibu-ibu senuman muslimat seka sateja nah sangat beten kaula amul jaakin tor sangat-sangat anak zimakin. Alhamdulillah minangka kebungaan kaula serang ajunan langkong-langkong sahibul bait malam kesempatan tanggal belu malam tanggal sanga dari bulan Dzulhijjah seka di malaku kaula serang ajunan berdening esetong areh seka di maare kak dinto sangat agung munggu Gusti Allah karena are kak dinto sebut kalaben yaumul arafah, hari arafah. Sampai Gusti Kanjeng Nabi adebu dalam pansopanapan hadis yang berkaitan kalaben keistimewaan tanggal sana yaumul arafah. Sepertama Gusti Kanjeng Nabi nyebab akin ibadah haji kak dinto bisa etaremah mun orang kak dinto bisa ngelaksanakin rukun haji seanyama wukuf ning arafah, al hajju bi arafah. Tining haji kak dinto cepon debun Gusti Kanjeng Nabi buru ekatarema mun orang sing ngelaksanakin haji kak dinto bisa ngelaksanakin wukuf ning arafah. Lain dari hadis kak dinto Gusti Kanjeng Nabi adabu khairud du'ai du'aul arafah. Sabagus-bagus dua iki kak dinto dua manabi panjat akin ning area arafah. Kau udah sering ajunan makin nih ampun masuk karena ba'da maghrib kak dinto peredaran penanggelan ampun memasuki malam tanggal 9 arte pun makin kak itu are arafah. Sika dima Gusti Kanjeng Nabi adebu segus bagus dua engke kak itu dua se panjat akin ning are arafah. Hadirin para rabu para jamaah sebetan kaula amul yakin. Dari keterangan pansopanapan hadis sebeda hubungan Nabi keutamaan are arafah. Tambah boleh keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah iki mara malam makin kan itu secepon debu Gusti Kanjeng Nabi mamin ayyamin al amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah. Sobung kelakuan mapan seelakonin sarang manusia lebih ekasokanin sarang Gusti Allah mun kelakuan mapan kak dinto bisa elaksanaakin 10 are pertama bulan Dzulhijjah. Mabeda acara selamatan khatmil Quran
mau sholawat marabu tatang ketaretan kaangkui paringin sodakoh manabi laksanaakin bulan-bulan ota beare-are lahena cepon debun Gusti Kanjeng Nabi kelakuan sebagus seelakonen malemangken lebih kasokanin sareng Gusti Allah. Alhamdulillah. Sampai sahabat Kak Dinto ada bu hatta walau jihad ya Rasulullah. Manabi bandingakin sareng kelakuan jihad perang jalan Allah. Kak lima utama Kak Dinto. Padahal jihad ni para jamaah caakin puncak dari ibadah ni ke jihad. Sebab dalam jihad ni beda keimanan. Orang manabi tak iman tak kira bengalah perang. Manabi beda iman sanggup perang. Dalam jihad Kak Dinto beda seanya ikhlas. Manabi kun perak tero pamer supaya aben cak pahlawan supaya aben cak pejuang tak terima jihad. Kan beda cerita hadis. Setong bekto Gustinya Nabi ada buku laku ning akhirat jaria. Beda sebagian orang saya tak nening lang-lang minta surga ke Gusti Allah tero masuk ke surga karena aben apa ngerasa berhak sebagai mujahid orang saya perang. Keng Gusti Allah ni ada bu sampian lamba perang benikeng karena kaulah la yuqal innaka syuja biar lamba perang yang itunya nikah supaya empian ekoca orang sepedel orang sebengan nikah tak terima pun lah sahabat Kak Dinto matur hatta walau jihad ya Rasulullah. Kemuliaan keutamaan ngelakonin amal kebagusan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Kak di masa penting kelaban kebagusan keutamaan orang jihad jalan Allah. Ustaz Kanjeng Nabi jawab hatta walau jihad sekalipun jihad boy perang boy jalan Allah nikah tak sepenting kebagusan keutamaan bang orang sing ngelakonin amal kebagusan tanggal setong sampai 10 Dzulhijjah nika. Lah dari Kak Dinto maka para jamaah pangarep kaula sering ajunan si apolong si akumpol wabil khusus langkung sahibul bait Bapak Yunus Bapak Kevin nika muga-muga pon apa saya ampun dadi amal-amal bagus seelaksanakin yang malam semakin Kak Dinto muga-muga teraya maah munggu ajurannya pohon Gusti Allah amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah sebetul kaula amul jagin sekaping 2 acara malam makin Kak Dinto merupakan tasyakuran khatmil Quran ben acara tasyakuran Kak Dinto walimatul khitan. Manabi engak dek ke sejarah nakhitan sejarah sunat nikah Gusti Allah Subhanahu wa taala akan berakin dalam Al-Qur'an tentang keberadaan sosok manusia yang patut dikatakan suri tauladan Kak Dinto Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim Kak Dinto para jamaah nerima perintah khitan Kak Dinto nalekan umur belum 10 tahun ben nalekan Kak Desa kita ngagungin keturunan pur sareng Gusti Allah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam paringin keturunan kelaben ayat yang berbeda. Ayat pertama pada dalam surat As-Saff, ayat sekaping 2 pada dalam surat Al-Hajj mana tak keliru. Ayatnya kedua kali itu tak sabi. Ayat pertama Gusti Allah adabu inna nubashiruka bi ghulamin alim. Tining ayat nomor 2 fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dalam Al-Qur'an ini kepada alim ngakui ain alim seartinya orang sing ngagungin ilmu. Ayat nomor 2 fabasyarnahu bi ghulamin halim ngakui aha. Halim Kak Dinto artinya talebun sabar
Nabi sabar ni kan bahasa Arabnya mana sabirun orang sabar. Keng Nabi halimun orang talebut sabar. Dari dua ayat kak dinto timbul pertanyaan. Apa mata sami ayat pertama inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Ayat sekaping dua fabasyarnahu bi ghulamin halim. Manabi arten sami. Inna nubasyiruka inna soongkuna kaulah nubasyiruka aparingin kabar mapan dek kesambian Ibrahim bi ghulamin alim kelaben lahir anak kanak sepenter. Ayat selain Gusti Allah ada bu fabasyarnahu ben kaula aparingin kabar deka Ibrahim bi ghulamin halim kelaben lahir anak seseber. Hadirin para rabu para jamaah sebeten kaula amul jakin. Jawabannya karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kak dinto sampai umur belum puluh tahun ini tak paringin keturunan. Jadi Nabi makin beda orang ini sampai belasan tahun, puluhan tahun tak paringin anak keturunan. Bada selebih abidan pun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini ke umur belum puluh kita paringin keturunan, malah umur belum puluh ini ke perintah khitan buru depan. Cek pondabuna al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kak dinto buru paringin keturunan nalekana umura sitta wa thamanuna sanah belum polo 6 tahun. Jadi 6 tahun mare khitan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam buru ngawale keturunan. Nika pelajaran deka kaula serang ajunan mun kaula serang ajunan tero hajat ro pon apa cek sampai beda perasaan putus asa tak bisa aja ampun cek debu tak bisa, tidak ada suatu yang mustahil bagi Allah. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belum puluh tahun langkung anyuun saben malam saben saat saben bekto Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin. Rabbi ya Allah pangeran di dalam habli paringin li deka abdina minas salihina anak keturunan sesoleh anak keturunan semapan. Di kedebun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermalam eson. Maka Gusti Allah Subhanahu wa taala nyambedenin duwen Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pas paringin keturunan dedua laki-laki. Nika saya debuakin gela inna nubasyiruka bi ghulamin alim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kaula aparingna anak aparingna kabar dekat sambian Ibrahim sambian bekal paringin keturunan dua anak laki. Sepertama iki kak dito anak laki saya ngagungin sifat halim setale bersabar. Sekaping dua inna nubasyiruka bi ghulamin alim anak sepenter anak secerdas. Para rabu para jamaah sebeten kaula amul jaki Al-Quran kak dito manabi etelaah manabi iya cerin manabi hayatin makna-maknana sungguh luar biasa. Pona para hasiana dua ayat ini kemata sami. Ternyata para rabu para jamaah maksud anak pertama innanu fabasyarnahu bi ghulamin halim eki kak dito Nabiullahi Ismail alaihissalam. Lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail kak dito kan telebon sabar. Apa? Sebab perintah kurban gini kan dekat Nabi Ismail. Bisa bayangakin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam buru ngagungin anak tak abid anak saya kecintain kak dinto deteng elem keluarga. Nah pas Gusti Allah merintah dekat Nabi Ismail dekat Nabi Allah Ibrahim supaya Ismail nikah supaya kurban. Makanya ibadah kurban nikah bukan kurban hanya berkaitan dengan ritual fisik beniku masalah yang beli. Tapi ada orang masa kiran abok nikah naremah tatkala na perkara-perkara bereng-bereng saya kecintain pentas dengan Gusti Allah. Akan Nabi sebut iman tak mampu
ajunan tahun makin beakur benar ima wa ima pak manabi iman kuat ngubengin bedus 1,5 juta 2,5 juta niatakin murbana pak tapi tak tahu mana sedekah kirim ke pak berapa bi 2,5 juta mak bisa iman lebih pak keng manabi eman sesanta pada berin bedus de muda ada benda kok cik puton kan ngandung ria raja ria berempat jadi saya bukan lah duh lah tak ada ninga kurban jadi apa ngandung bola nak wah alasan nak ongko nak benikah kena genikah eman kabesen 1 juta luar dan nikah Gusti Allah ada bu ternyata fabasyarnahu bi ghulamin halim iki kak dito lahira Nabiullah Ismail alaihissalam. Adapun maksud ayat Gusti Allah inna nubasyiruka bi ghulamin alim ben kaula bekal aparengin keturunan de kesampian Ibrahim anak laki bi ghulamin alim anak laki sepinter secerdas pasir saya maksud kak dito benih Nabi Ismail tak cerdas keng saya maksud kak dito Nabiullah Ishaq alaihissalam. Nabi Ibrahim ni kedua putra Pak. Nabi Ismail sareng Nabi Ishak. Nabi Ismail ni ke ummina Sayyidah Hajar, Nabi Ishak ni ke ummina Sayyidah Sarah. Ada dua raja ni kan. Ngakungin dua keturunan laki-laki. Dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam kebobo lahir Nabi kaula sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ini termasuk orang sehalim sabar orang Gusti Nabi. Cobain, fitnah, tondungin, masya Allah, tak aku, tak bisa bayangakin pun pere kepak tinggi itu bagai gulen juga. Maksudnya masyarakat pas fitnah cak ngojak tak ning tidak saya klarifikasi ya. Termasuk baaba nih tak mampu menabi fitnah, abe padahal tak ngelakuin apa, kayak macam fitnah, sanggalin nggak nikah, tak terima apa. Gusti Kanjeng Nabi kalau sareng ajunan tak sakat apa tas atas Allah adabu fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dining Nabi Allah Ishaq alaihi salam Gusti Allah adabu inna nubasyiruka bi ghulamin alim dan kaula bakal aparengen keturunan de kesampian Ibrahim bi ghulamin alim lahir anak sepenter. Apa sebab mak paringin sifat pinter wa min wara'i Ishaq Yaqub karena bebe keturunan Nabi Allah Ishaq alaihi salam nikah banyak setiti Nabi juga di antara Nabi Yaqub, Nabi Ayyub, Sulaiman kebobak nih Nabi Allah Musa alaihi salam seseteja kak dinto menjadi nabi yang diutus kepada suku Bani Israel. Rek Israel ni ke terkenal pinter cerdas. Mangkan nabi zeke kirim ni ke orang sing ngagungin ilmu bencengkal alias pengko boleh. Mangkan seutus Gusti Allah ni ke tak banyak dari para nabi dan para rasul ni saya sampai epaten bi suku Bani Israel kak dinto gara-gara kak dinto siapakin sareng Gusti Allah menghadapi orang yang mempunyai intelektual tinggi. Para jamaah sebeten kaula amul jakin seterakhir senomor telo kak dinto patut kaula sareng ajunan ajer cek terona abe kak dinto ngagungin anak keturunan salah ampun pinter salah ampun cerdas benagungin akhlak karena halim sabar kak dinto bagian daripada akhlakul karimah. Pona apa rahasia kak dinto mak pas Gusti Allah subhanahu wa ta'ala aparengin anugerah aparengin karunia seongku sangat raja dekat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nyak benyakan keturunan Nabi Ibrahim ini pas teti para nabi teti para rasul. Harapan kalau serang ajunan kan sekak ditolak cek teronak di anak foto semapan kita kira teti nabi pun rasul pun boleh karena pun nabi pun rasul ni kan pun lestari pun khususnya nabi Muhammad ni kan khatimul anbiya wal mursalin pamungkas nabi pamungkas rasul sobung boleh apa
Keng arepan kalau serang ajunan muga-muga anak foto niki dadi yakin orang sing alim, orang sing ngagungin tata krama akhlakul karimah. Para rabu, para jamaah sebeten kaula amul jakin. Resep pakak dinto ada dua. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Gusti Allah ada bu dalam Al-Qur'an gak dinto dua. Di antara penyebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nika pas paringin keturunan semulja. Sepertama engki gak dinto sebab akin karena kebedaan orang sepon sesai. Nabi ring sepon gak dinto tak mapan ngarep akin anak mapan niku begrepot Pak. Mungkin bibit mencoba ingin menghasilkan buah yang bagus sulit. Keng Nabi ampun bibit ampun bagus insyaallah buduk-budun buah-buah nak itu apa cepon debuna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Beentau dek remah Ibrahim ceria Ibrahim kan itu cepon debu Gusti Allah dua Pak amalan amalan saya pertama karena ummatan qanit. Nabi Ibrahim ni orang yang paling taat ke Gusti Allah. Arten abok ni kemuntroan di anak keturunan kotu dasar saya pertama ni ketaatan ke Gusti Allah. Ni kepada debu pun debu na guru abdina hadratus syekh Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil bin Fadil Sidogiri, pengasuh Sidogiri ini ada bu ketaatan dan kemaksiatan orang tua akan berpengaruh kepada anaknya. Kelakuan bagus coba orang sepuh nika bakal dampak dekat orang sepuh nika menabi sekut ngelakuin ketaatan insyaallah anak poton gak dinto jaga atena dadi orang sesai. Nika adosar ayat kibur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karena ummatan qanitan. Ia seorang manusia yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senomor dua kenapa syakiran li'an umihi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nika terkenal lebur nyukoren nikmatan. Japun dalam sebagian kitab tafsir kak dito Nabi Allah alaihi salam Nabi Ibrahim kak dito menabi ada ni tak teman ketibing je. Jadi menabi ada ni kak lebur jeng aja. Sampai mari ada punten tore ada bi kula kita ada. Sekut jeng aja. Ki muka-muka sahibul bait ni kak. Si malam makin kak dito ngujeng kalau serang ajunan di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Muka-muka kak dinto tetia dasar tetia pertanda sateja potra-potrana muka-muka tetia yakin orang sesae orang sesoleh orang sesolehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para bu para jamaah telok keterangan kak itu malar mater eta diaki tambahan ilmu dekat kaula serang ajunan sehingga kalau serang ajunan teti manusia-manusia selangkung lebih sae hubungan nada ke Gusti Allah hubungan nada ke sesami manusia sehingga kalau serang ajunan golongakin min ibadillahi sholihin kabulan Allah sesae. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Matur sekelangkung nyuwun sepora manakala bedekat jangkolangan wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.